Shalom bakunzi bikiganiro cy'ijambo ry'umunsi muri kumwe na mwene so Evangeliste Patrick ndabashimiye ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu iminsi yose bavandimwe mushishikare kumva ijambo ry'Imana ijambo nimbuto itabora niko Petero yavuze icyakabinda bifuriza igihe cyose dusanga ijambo ry'Imana risome ujyatura ku buzima bwawe Imana iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse ijambo ry'uyu munsi rero itanguriro igice ca 32 tugende ku murongo wa 22 umurongo wa 22 azuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bombi n'incoreke ziwe zombi n'abana biwe ko ari 11 ajabuka icambu cya Yaboki arabajana abajabutsa uwo mugezi ajabutse n'ibyo yarafite byose maze Yakobo ijambo ry'uno munsi rihagaze kuri uyu murongo maze Yakobo asigaraye wenyene haza umugabo baranigana gushitsa bashitsa mu mutwezi amen ndashaka kuvuga ijambo wenyene ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo mbega hari igihe uzuba wenyene hari igihe uzusenga wenyene hari igihe ufata umwanya wo kumedita ijambo uri wenyene ndashaka kuvuga ijambo wenyene bene data ndakwifurije kudevelopa ikibanza cya wenyene wowe nande ni Imana n'ijambo ry'Imana semeni amen ndakwifurije cyane kudevelopa ubuzima bwa wenyene hari abantu basenga kubera bari kumwe n'abandi hari abantu basenga kubera public hari abantu umadakubwira ubuzima bwa wenyene ubuzima bw'ibanga bwa wenyene haleluya nibwo buzogushikana kuri public hari abantu benshi bakunda kujamo ahagaragara badafise ubuzima bwa bonyene wifuza gukomera muri buno buzima wifuza kuba ukomeye muri ministry developa buno buzima Yakobo afata abagore biwe n'abana biwe n'ibyo yarafise arabijabukana aheze aragaruka aza kurara ku musozi wenyene marayika w'umwami Imana ngo amusangayo baranigana ijoro ryose haleluya aramubwira ngo uwo mugabo abonye ko atamushoboye akora ku mutsi w'ubunyonga w'itako giwe umutsi wo mu nyonga y'itako ya Yakobo urahinyagara bakiriko baranigana uwo mugabo aramubariye ati ndekura kuko umutwenzi utambitse aramwishura ati sinkurekura utampezagiye haleluya sinkurekura mureke ndababwire ikibanza duhezagirirwamo turokeramo umugisha ni ikibanza cya wenyene ndakwifurije kuba wenyene ndakwifurije kuva ku minota 10 uri wenyene ugere kuri 20 ugere kuri 30 ugere ku isaha abantu bose bakomeye muri buno buzima n'abagabo badeverosha ubuzima bwabo bonyene haleluya Yakobo yarafashe umwanya araba wenyene imenyereze kuba wenyene Yakobo baranigana na marayika aramubwira ngo pezagira sinkure kurutambaye umugisha aramubwira marayika aramubwira ngo kubera iki Yakobo ntabwo yafashe marayika ngo marayika ngo barakiranye ijoro ryose oya marayika yaramwihojeje marayika n'umuntu afize ingomezi aramurindira ngo arabe gushishikara kwa Yakobo arakomeza kugeza umutwenzi utambitse ndakwifurije kuba wenyene nawe aramubaza ati witwa nde ati ndi Yakobo aramubari ati ntukitwa Yakobo kundi ariko wiswe Israeli kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha tugiciswe nde Yakobo ahubwo wiswe nde wiswe Israeli kuko waniganye n'Imana ukanesha mukundwa uri kurankurikirana muvandime wanje mwene data haleluya ndakwifuriza rino jambo ryiza cyane rivuga ngo developa ikibanza cya wenyene developa ikibanza cya wenyene iga kuba wenyene iga kuba wenyene iga kusenga wenyene iga buno buzima reka mbabwira abantu nk'abangahe babaye bonyene badevelopa kino kibanza umuntu wa mbere twigirako ni Yesu umwana w'Imana mu gitabo cya Luka mu gitabo cya 21 umurongo wa 37 aravuga ngo iminsi yose yirirwa yigisha mu rusengero iminsi yirirwa mu rusengero yigisha ariko bwira agasohoka akaja kurara ku musozi witwa Elayono Yesu yirirwa yigisha ariko bwira akagenda wenyene akaja kurara hehe ku musozi witwa Elayono
Yesu ubwe yirirwa yigisha. Mu gitabo cya Mariko haravuga ngo ijoro rishira ubuca yarasohoka akaja he, akaja mu gahinga gusengerayo. Amasengesho y'uburakeye Yesu yahora yasenga mu gitondo kare, mu ijoro mu mbeho, agasohoka akaja wenyine, akaja aha wenyine. Wewe ugira ikibanza cya wenyine, ugira umwanya wawe wenyine. Yesu ubwe yaradevelopa ubuzima bwa wenyine, ngo bwaca akaja mu rusengero akaja kwigisha. Bene data, mbega iyo tugiye kuja imbere y'abantu public, iyo tugiye kwigisha, iyo tugiye kuririmba, tugira ikibanza cya twenyine, kuko kino kibanza nico kitwambika imbaraga n'amavuta tugeze muri public. Ndakwifurije ko developa ikibanza cya wenyine. Uri umukozi w'Imana ukuranyumviriza, uri umuririmbyi, uri umuvuga butumwa, uri umupastori, developa ikibanza cya wenyine. Developa ikibanza, ugaburira imwemu yawe mbere yo kuja mu bandi. Umunyamakuru yabajije Joyce Meyer ikibazo kimwe cyankoze ku mutima. Yaramubajije ngo kubira iki twebwe tuza gukumviriza umwanya wose, urabona ibihumbi n'ibihumbi biza kukumviriza. Abantu bazi Joyce Meyer yumvirizwa n'ibihumbi. Aramubwira ngo ibanga ni rimwe, mbaje nyine mara amasaha 5 ndi imbere y'Imana, fisikaramu na agenda, tari kumwe na ministry, tari kumwe na telefone, tari kumwe n'umugabo, tari kumwe n'abana, jenyine mu cumba canje nyine ndiko ndasenga. Hagati aho bafite n'abasenzi basengera igikorwa, ariko ngomba kuba jenyine. Urifuza gukomera, urifuza kugera kure, urifuza ko ubwami bw'Imana bwagura mu mafuta n'ubushobozi, wige kuba wenyine. Yesu yarafise rino banga ryo kuba wenyine. Umugabo witwa Samweli mwene Ana, nyina amaze kumutanga, kuko yari yamusezeraniye, amaze kumugeza hariya Ishiro, amaze kumutanga Samweli. Umva, Samweli yarara iruhande yisanduka y'isezerano y'Imana. Bene Eli babanaga bagiye mu vyaha basohotse. Umviriza 3 umurongo wa mbere mu gitabo cya Samweli haravuga ngo uko uwo mwana Samweli yakorera Uhoraho imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Uhoraho ryari risigaye ari imboneka rimwe, nta kwerekwa nawe kwari kukiriho cyane. Ico gihe Eli atanguye guhuma, asigaye ahwihwisha gusa. Umunsi urizina yiryamiye ku buriri bwiwe, itara ry'Imana ritarazima, Samweli aryamye mu rusengero rw'Uhoraho, ayisanduka y'Imana iba. Samweli yari aryamye mu kibanza cyo ayisanduka y'Imana iba. Bene Eli bagiye mu vyahiyo, ariko Samweli aba ngaho. Uhoraho hamagara Samweli ati sabwe. Samweli akagenda akaje kubwira Imana, akumva ijwi ngo Samweli we akaje kubaza Eli, urampamagaye? Eli akavuga ngo sinaguhamagaye. Rya mbere, rya kabiri, rya gatatu, Eli aravuga ngo iryo ni ijwi ry'Imana. Aramubwira ngo ni uwo muntu uragaruka rya gatatu, umubwire ngo ndi hano mwami, mbwira ngo kandi tuze kumpisha ibyo yakubwiye. Umva ndababwire, igitabo cya Samweli gice 3 umurongo wa 20 haravuga ngo kuvidani kweze Bersheba, ngo Israeli yose imenya ko Samweli yarundukiye mu buvugishwa n'Imana. Kubera iki? Yari yarabaye wenyine, arubaka ubusabane bwewe n'Imana. Imana iramuhamagara. Urifuza kugera kure, ubaka ubusabane bwawe wenyine n'Imana yawe. Dawudi, kugira ngo Samweli aje kumusiga amavuta, Imana yabwiye Samweli wenyine, genda uje kwa Yesayi wi Betelehemu, nabonye umwami wa Israeli. Nagaye Sawuli ngo aragenda ageze kwa Yesayi, ngo abona abahungu 7 beza. Imana iravuga ngo nta numwe mbonye mu mwami, ariko hari umuhungu witwa Dawudi wari waradevelopa ubuzima bwawe nyine. Yahora yirirwa inyuma y'intama ngo aririmba amazaburi, ahimbaza umwami wiwe atazira. Haleluya! Avuga gukomera kw'Imana, simfa kwa Mungu. Haleluya! Urifuza gukomera. Dawudi yubatse ubuzima bwe, amen, yasigiwe mu ibanga. Haleluya! Aradevelopa ubuzima bwe bwo mu ibanga. Umunsi umwe ngo Isayi aramubwira ngo genda uje kuri bene Siyo baragiye intama. Ubuzima bwo mu ibanga hari hageze ko isiga ibimenya, hari hageze ko isi ibimenya. Ngo aragenda, ngo ashitse, ngo abonye bene se, ngo abona Goliyati, ngo atangira kubatuka. Arababaza ngo isi uwo kwishuri ya muntu uzogenda gute? Baramubwira bene nyine batangira kumubwira ngo subirayo, waje gukora iki ngaha? Uriya muntu twe tumaze imyaka twaramunaniye, ngo wewe. Amakuru aragendagera kwa Sawuli ngo aramuhamagaza, aramubwira ngo umwami ndashobora kumwica. Kubera iki? Aramubwira ngo mbwira CV yawe. Aramubwira ngo iyo ndagiye ndi mwibanga, intambwe ikaza narayicwanyagura, intari ikaza narayishwanyaguye. Uriya nawe ndamubwira cyo kimwe n'ivyo bikoko. Sawuli aravuga izo barishe. Ego, mba ndababwire, Goliyati
Goliyati yishwe n'umuhungu wari uba wenyine mu ibanga, yari yarubatse ubusabane bwiwe n'Imana. Sifa kwa Mungu. Agiye kumwirukana, agiye kwiruka Goliyati yaravuze ngo munyohereza akabwa, aravuga ngo wewe naje kugutera mu izina ry'Imana ya Isiraheli. Urifuza kwica Goliyati uri imbere yawe, banza wubaka ubusabane bwawe wenyine. Goliyati ari imbere yawe azahunga. Haleluya. Abantu bose bubatse ubusabane bwawe n'Imana bari bonyine, Imana yarabakomeje muri public. Urifuza gukomera muri public, banza wubaka ubusabane bwawe wenyine. Reka kwirukira kuri public udagira ubusabane bwawe wenyine. Yesu agushoboze kuba wenyine. Haleluya. Yakobo yavuze ngo ajabukana ibindi, ariko asubirayo aja kuba wenyine. Ni naho yahinduriwe izina, aramwe tukikiswe nde Yakobo, ahubwo wiswe Isiraheli. Haleluya. Ubuzima bwa Yakobo bwarahindutse. Yesu bwe ubuzima bwe bwahindukiye mu ibanga. Haleluya. Dawudi yahindukiye mu ibanga. Amen, amen. Ndakwifurije ko developa ubuzima bwawe bw'ibanga n'Imana yawe. Data mu izina rya Kristo Yesu, ndasengeye umuvandimwe uri kurankurikirana, ndamusengeye ngo umusubize mu inyota n'inzara yo kuba wenyine, yubaka ubusabane bwiwe n'Imana. Haleluya. Yubake ubusabane bwiwe n'Imana, asubire kandi anage. Haleluya. Asubire kandi, haleluya, yanyote gusenga no kuba mu ijambo ryawe biganze ku buzima bwiwe. Ndamusengeye Imana, ikibazo yarafise arugwaye arufite ikibazo gitandukanye, ndasenze ku kiganza cyawe cyiza kimukoreko. Haleluya. Ikiganza cyawe cyiza kimuwohore, ikiganza cyawe cyiza Mwami kimuhe kwidegemza. Ubuntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranye ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen.